ታገቢኛለሽ ወይ? ምንድነው? ማለት የጋብቻ ጥያቄ ነው። ምን አስበህ ነው? ጋብቻ ነው የኔ ቆይ። ያማሃል ገና ለገና ፌስቡክ ላይ ሃይ ስትለኝ ሃይ ብዬ ስለመለስኩልህና ገና ዛሬ ራስ ለጋበስከኝ ነው ጋብቻ የምትጠይቀኝ እንዴ? ፍሬንድ ሪኩዌስት ልልክልሽ ኦኬ አላልሽም እንዴ? እሺ ለስንት ሴት ነው ቀለበት ያደረከው? እኔ መጀመሪያ አንቺ ነሽ እንዴ? እሺ ለምን የምን ቀለበት ነው? ወርቅ ነው? አባቱ የሚንበረከኩት እኮ ለአልማዝ ነው። ለወርቅማ አያስፈልግም እኮ እንዲህ መወርወር ትችል ነበር። እባክሽ አይደል ደፋር እንዴ? ቆይ ያፍራኮ ዳጋሜ ጎርሳ ጅባፍ ሎለ ጫላ ነጋቱ ኑፍ ቁርሳ ኢሳቱ ፈይሳ መዳበረ ዲባ ኑግዱ ሃብቀው ኢዳፍ ጅርም ጅባ ኢንሴለቲን ሴናን ኬኛ ገዳን ሃገበቱ ሎለ አች ጎዳኔ ነጋን ሃያበቱ ነጋን ወጅራቴ ኢኒ ጥቃን አልጉደታ ኢኑካመሜ ስንዱበታ ኦሶ ቀቡ ከንዮ ሜን ሶሮማ ካዮፍ ጀቸ ከሉግኖ ሜን ጎተማ inni bilcheeffate nyaatee quufaa kan deemsa egelee fiiguun itti fufaa warri facaafatee dachaa dhangalfataa misirroon maseenes lakkuu dhadhalfataa kan bishaan dhooboote aannan budduuqfataa inni tokko dhabee kuma guduunfataa warri hirqee boo'u sirbeetu dhiichisaa onneen hojii dhiisees utaalee dhikkisaa samiin tiifuu didee yandoo gad roobsaa burqaan bishaan onee nadhii dammaa cobsaa ijji dachee dharraatee jannata argiti dacheen gammoo joftees cuqursa margiti nagaan ija uumamaati kan ittiin arganii rooba guddinaati kan ittiin marganii dachee fi samiitti nagaa haa labsinu abaarsaa fi jibbaa kichuuttaa cabsinu simbirroonni samii qurxummiin galaanaa bineensi bosonaa beelladoonni manaa yaa ilmaan namootaa sinis yaa qilleensaa bakka deemtanitti waan nagaa odeessaa akka gadaa keenyaa akka duudhaa abbootii jaalala lallabaa haga humna kootii dhiigni lola'in lafeenis hin cabin somniin dagaagin dhugaanis hin dabin alangeen haa dubbatu qawween haa callisu lolli haa godaanu nagaan haa lallisu ergaa fi abjuun koo yeroon ciisu yeroon ka'u nagaan isiniif hawwaa nagaan isiniif haa ta'u. yaadamoo keenya naafeeti dhugumaan saahiba duniyaa baaqiraatii bar silaa bilaashumatti akka harkanii guyyaa wajjin qamaana aadamoo keenya wayii siime manaama moo abjuu baanan sanii waan hin darke maaluma arkite amummee keenya meenaa himi eda manaama naafe ati duuneeti maleekaan nu fuutee jannata nu geessitee jannata darasaa fi sheeka namni waan gaarii dalaguundichi guutee bootaan guutamtee azaaba nu geessanii azaaba namni waan hamtuu dalaguu fi nama hamatuu fi namni nama jeesu guutee achii nu fidanii jannataa fi azaaba hedduu nu afanii tiraazii nu kaanii isinaaf sumatti afaan kaaddaa nuun jaan ijji boodoo yaa muummee keenya nafi tachiisi kamaal afaan bantaami sababa keetittiin jannata dhabeeni maal jechuu keeti na dhaggeeffadhu haasoo kiyya nafi tachiisi ware oduu kuduraa haayatti oofi muummee keenya osuma achitti hojii afaan kaannee du'aa'ee godhu jirruuti barandaa jannataa tokko jalatti ol si kaanuun jaanii ol siinee maal isiniifinna maal barbaaddan jennaan ati sijaaraa takka naa fidaa jennaan sijaaraa siif kan naa ibiddee sin jiruu jennaan hiiknuun azaaba daynee qabsiifannee dhufnaa jettee achi nu geessite hogguun ati qabsiifattu maleekaan azaabaa si arge hay boo bootaan banaa ta'uu maaltu isineetti Shami inalate yotana gade malate Shami inalate yotana gade malate Shami tabanna shimala thole kabanna Shami tabanna shimala thole kabanna Shama agotako Shama ya gormako Shama ya baule Shama ya gormako Shama warun kure Shama ya
ባናት እስቲ አዲስ አበባ ቀሮ ወራራው አዲስ አበባ ምን አባቱ እንደሚያመጣታል ታስባል የመጀመሪያው ፍጅት የሚሆነው ኦሮሞ ህዝብ ጋር ኦሮሞ ህዝብ አልሰጥም ይላል አዲስ አበባ ነው ምን ታመጣል ኦሮሞ ህዝብ መብራቱን አልሰጥም ይላል ምን ታመጣል ነው ያኔ ነው ይነዋት ወደ ወለጋ ላከው ይነዋት ወደ ሐረር ላከው ይነዋት ወደ ባሌ ላከው ወደ ምን ላከው ብሎ ቢል ምን ታመጣል ለማ ታመጣ ያላ ማራጭ አዲስ አበባ ላይ ውሃ ፍለጋ ስትቆፍር መዋል ነው ስለዚህ እስክንድር ነጋ እነዚህ ነገሮችን ፊክስ ለማድረግ እየሰራ አይደለም እንደ ኦሮሞ ህዝብ በልጆች ጉዳይ ላይ በዘር ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ የለም ብዬ ነው ማምነው ለምን መሰለሽ ጉዲፈቻ የሚለውን ባህል ያመጡ እነሱ ናቸው ሀገራችን እንትን እንኳን አማርኛቸውን አጥቶለት ህገ መንግስቱ ላይ በህግ እንትን ላይ ራሱ በጉዲፈቻ የሚለውን እንዳለ ከኦሮምኛው ነው የወሰደው የሰው ልጅ ዘው ያልሆነው ልጅ አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ፈረንጅ ይሁን ልጄ ብሎ ማሳደግ ብቻ አይደለም ይወርሳል ያልወለደው ልጅ ከብቱን ቤቱን ንብረቱን ከልጆቹ እኩል ቆጥሮ የሚያወርስ ህዝብ ማለት እኮ ነው የኦሮሞ ህዝብ ጆሃድ ለአባን ብያ እንከረነ ከታይንታስ እንብልብል ዋጅረ ላክስት ከዋንጀ ባተኑ ላላፕስት ስብልብል ስት ነገነሙ ብልብል ከነቱ ሲንገነሙ ሲከዳን ረቢ ኑባሲኮ ሃከዳን ረቢ ቀበነ ቀቡ አከ ኢሳነም ጀበነ ቀቡ ተቶካ ኤገለ መንሳራን ከያ qabsoon abbaa qaba qabsaayaki barri adda barayyeessaati kada wallu silki qilleensaati halkan deeman akka bineensaati matoo birn rabbi sittaati ማን አንተ ኧረ አባዬ ሳምሪ ነኝ ምንም ፈልገው አዎ ሳምሪ ነኝ ኧረ አባዬ አንተ ቆይ ምንድነው እንደዚህ ሆንሹ ቀደም ከጓደኞቼ ጋር ቲክቶክ ምናምን ነገር እንስራሉኝና ለሱ ደስ እንዲላቸው ፕራንክ ላረጎጥች ዘይጠላሁትና እነዛ ሰዎች ላይ የማየው ነገር አንቺ ጋር መጣ ደሞ እዚህ ምን እያረክሽ ነው ያለሽው ታገቢኛለሽ ወይ ምንድነው ማለት ጋብቻ ጥያቄ ነው ምን አስበ ነው ጋብቻ ነው እኔ እኮ ያማሃል ገና ለገና ፌስቡክ ላይ ሃይ ስትለኝ ሃይ ብዬ ስለመለስኩልህና ገና ዛሬ ራስ ለጋበስከኝ ነው ጋብቻ የምትጠይቀኝ እንዴ ፍሬንድ ሪኩዌስት ልልክልሽ ኦኬ አላልሽም እንዴ እሺ ለስንት ሴት ነው ቀለበት ያደረከው እኔ መጀመሪያ አንቺ ነሽ እንዴ እሺ ለማኑ የምን ቀለበት ነው ወርቅ ነው አባቱ ምን በረከቱ ትላል